nongeye kubasuhuza mwe mudahema gukurikirana ibiganiro byacu bya biravugwa update hirya no hino ku isi yose. Uyu munsi tugiye kuganira ku munyamakurukazi uri guca ibintu hirya no hino, Mutesi Scovia. Tugiye kwinjira mu buzima bwe bwite turebe ese Mutesi Scovia ni iki tutamuziho, ese ubuzima bwe bumeze gute. Ndabasaba gukora subscribe, like, share and comment kuri YouTube channel yanyu. Nge mugiye kubana nitwa Nkuba Pro. Mutesi Scovia uzwi cyane nka Mama urwa Gasabo ni umwe mu banyamakuru b'abahanga kandi bafite ijwi rikomeye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Azwiho kuvuganira abaturage, gusesengura ibibazo bya politiki, ubukungu n'imibereho myiza, ndetse no gushyira imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Amavuko ya Mutesi Scovia. Ese Mutesi Scovia yavukiye he? Mutesi Scovia yavukiye mu gihugu cya Uganda mu 1986, aho ababyeyi be bari barahungiye. Ni umwana wa gatandatu mu bana 9. Yakuze atari kumwe na nyina kuko yapfuye akiri muto. Akaba yararezwe na se wenyine. Yagarutse mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho yize amashuri yisumbuye mu bijyanye n'ubumenyi rusange Human Sciences. Umwuga w'itangazamakuru Mutesi Scovia yawinjiyemo gute? Mutesi Scovia yatangiye umwuga w'itangazamakuru akora kuri Radio Flash na BTN TV. Nyuma aza gutangaza umuyoboro wa YouTube channel we witwa Mama urwa Gasabo TV mu 2021. Uyu muyoboro wamenyekanye cyane kubera ibiganiro bisesengura politiki, ubukungu n'imibereho y'abaturage. Muri 2024 yatangaje ko agiye gutangiza televiziyo ye bwite yitwa Mama urwa Gasabo TV. Ikaba izaba ari iya kabiri yashinzwe n'umugore mu Rwanda nyuma ya Genesis TV ya Niragire Marie France. Imyemerere n'indangagaciro bya Mutesi Scovia ni ibihe? Mutesi Scovia azwiho kuvugira abaturage no gushyira imbere ukuri. Yagize ati, bamwe babifata nko kwihara, ariko iyo utarenze ku mategeko ndetse n'amahame y'itangazamakuru nta kibazo kibirimo. Yakanguriye abanyeshuri biga itangazamakuru gukunda umwuga wabo no kuwukora bashyizeho umwete. Ubuzima bwite bwa Mutesi Scovia. Mutesi Scovia ni umugore wubatse, afite abana 2. Yavuze ko arinda umuryango we kwigaragaza mu itangazamakuru kubera ko itangazamakuru ntawe ritinya uwo yaba ari we wese. Afite izihe nshingano yo mu buyobozi bw'itangazamakuru? Mutesi Scovia kuwa 15 Ugushyingo 2024, Mutesi Scovia yatorewe kuyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC, asimbuye Clovis Barore. Mu ijambo rye yagize ati, nimuntorere ubugore, muntorere ubushobozi. Yiyemeje kurwanya ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha no guteza imbere ubunyamwuga mu itangazamakuru. Uyu Mutesi Scovia abantu benshi bakunda cyane bitewe n'uburyo akora akazi kiwe. Wamusanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. YouTube channel yitwa Mama urwa Gasabo TV. Kuri Twitter kuri X yahoze ari Twitter yitwa Scovia Mutesi. Kuri Instagram yitwa Mutesi Scovia. Mutesi Scovia ni urugero rwiza rw'umunyamakuru
w'umunyamwuga kandi w'umuhanga. Mutesi Kofia wiyemeje gukorera abaturage no guteza imbere itangazamakuru ryubahiriza amahame y'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Nongeye kubashimira mwe twabanye muri iki kiganiro turi kuvuga kuri Mutesi Kofia. Mbasaba gukora subscribe, like, share and comment kuri channel yanyu ya Biravugwa Update. Duhure muri comment mumbwire ninde mushaka kumenyaho byinshi bitandukanye mubagezeho. Ngiye mwari kumwe nari Nkuba Pro. Ciao ciao.